Kapetan Martinović na putu za Wilmington. Slavonija u Baton Rougeu ukrcava teret. Boka na putu Norfolka za Konstancu. Zeta plovi za Baton Rouge, a Kotor za Emden. Kozara u Port Cartieru ukrcava teret. Kruševac na putu za Savonu. Kumanovo i 1. februar u Napulju iskrcavaju teret, a 13. juli u La Speziji. Metohija na putu za luku Eregli, a Šumadija za Madras. Banat u Bijeloj na Opravci. Moslavina u Samsunu ukrcava teret. Durmitor u Vizagapatamu iskrcava teret, a Kupres u luci Ploče. Budva u luci Davao ukrcava teret, a Kosmaj u Kersonu. Cetinje u Xinkangu iskrcava teret. Kolašin plovi za Kinu, a Nikšić za Bremen. Piva u Dajren ukrcava teret za Konstancu. Admiral Zmajević u luti Benuda na Opravci. Ovaj je život stvarno nikakav, naš žena pomoraca, mada i njima nije, mislim, ništa bolje od nas. Ali kad pođu, plačeš od tuge, kad se vraćaju, plačeš od radosti, ne znaš sama kako bi. Kad smo se vratili sa bračnog putovanja, on je otišao u vojsku. Kad se vratio iz vojske, morao je odmah poći. To je malo teško. Trebalo je 3 godine navigavati da postane 3. oficir, pa polagati ispit, pa onda opet 3 godine da postane 2. oficir. 9 mjeseci je bio na brodu i onda je došao u Dubrovniku. Tu sam pošla, jer je bilo ljeto, imala sam godišnji odmor. I tako bilo skupa jedno 15 dana. Onda je opet otišao. Mogu vam reći to u 19 godina pomorstva, a 21 godinu braka, da smo svega možda po dnevniku 4 godine bili skupa. Kuhanje, pranje, tako svaki dan je uvijek isto. Tako vrijeme prolazi. 10 sati, 11 sati, pola noći, spavam ja. Evo neko doba na vrata, lupanje. Prestrašim se, ako je sad, šta je? Pita ja, ko je? A meni se moj muž glasi iza vrati. Ne vjerujem ja, neću ja otvorim vrata, ne vjerujem ja. Lupam, a ja sam. A ja kažem, reci mi ti jednu riječ za koju ne znamo nego ja i ti. Po tome ću te poznat. I on meni reče tako nešto i onda ja sam znala da je to on, otvorim vrata. Svaki put kad on muž dođe, to je opet jedan mjesec. Mjesec dana dođe ili 2 mjeseca ostane, nemate se kad ni svađati, ni prepira, popusti jedan, popusti drugi, opet ide na brod, uvijek upoznavam. To je strašno. Stvarno je teško. Sad možete znati po koliko ne bi dolazio kući. Kad bi on zabilježio na ormar u svojoj kabini dijete da bi naraslo po 15 cm od jednoga viđenja do drugoga. Eto. Moj muž poslije plovidbe, on nije ostao tako jedan miran duh. On se odmah snašao, kupio je motor, sad se vozi na sve strane. Nije mi ništa iznenađeno kad dođe jedan šofer pa mi reče, vidio sam ti muža na Krstac ili u Petrovac ili u Herceg-Novi. Ali odgaja djecu bez muža, to je teško. To treba stvarno da bude čvrsta ruka da bi mogla, pogotovo mušku djecu, da odgoji danas. Jer sva odgovornost pada na ženu. Onako da je muž tu, to bi već bilo drugče. Podijelilo bi se pola. Ovako, dijete se razboli ili nešto, sve moraš sama da podnosiš. ili ti si kriva ili... Pa sigurno. Kao što, na primjer, se Andriju zvala kad je zvala. Razboli se dijete, nema ljekara, morate za komšiju ići da komšija trkne da ga dovede i to. A najgore je to što dijete samo oca na slici zna. I kad se otac pojavi kod kuće, jedna razlika je kod njega u stvari nepovjerenje. Gleda oca u stvari i gleda ga na slici. To ne može, pogotovo malo dijete da radi. Pa taman kad se naviknu i kad se zbliže iz prijatelje, on ode na brod, dobije poziv i ode. To je bio slučaj kod mene. U stvari, moje dijete uopšte nije oca poznavalo. Jedino na slici. Jedino na slici što bi mu...
mi pričali kako mu je tata nabrod da će doći tada i tada i kad ga je vidio mali se ustručavao od njega, nije htio kod njega ići. Stvarno to je za muža moga bilo teško, kao i za mene. Navodno, čuješ, dijete ne poznaje oca rođenog. Tako je slučaj i kod starijeg, mada je on veći, poznavao ga i to isto se ustručavao. I sad, danas, recimo, kad se on igra vanka, nikad ne zove tata, nego vas da zove mama. Dočin druga djeca kojima su roditelji kući oba dva, oni vas da zovu tatu. I ta djeca vas da su uz mene, više imaju nekako podršku od mene nego od oca. Pođe recimo dijete vani sa ocem, pa se nekako ustručava s njimi, pa se sa pola puta vrati do kući. Njemu recimo koji god muškarac ima auto ovdje u komšiluk, zove ga tata. Pa ću ići kod tate, on će tebe da vidi, da nađe jednog lijepog, velikog mladića. Pa će da ga zove Čiko. Je li, Nano? Krcali smo pšenicu u Turču. To je između Belje i Suline na pola puta. Bilo veliki, dosta veliki. Stali smo i dosta dana. Našli smo lijepo društvo, nekoliko prijateljica, pa ja, drugi oficir, telegrafista, ovako. Upoznali se i dogovorili se da povedemo cure na brod, da ostanu s nama pa dana, noći, tako dalje. Ma, tamo su nam pravili poteškoća, znate, Rumuni, u ono doba je to bilo veoma strogo i nikako da dozvole. Onda smo se mi dosjetili, znate, pa smo uzeli uniforme oficirske, nekome plavu, nekome bijelu uniformu, prama i poneli, pa smo ih obukli, znate. Obukli, to je veliki most bio ko su morali proraditi, imali smo peh. Dvije su prošle, a treću su poznali. Bila je dobro razvijena i počeo nas da viće. Domni švara, da je žensko, znate. Ipak je išlo, znate. Pa bila sam ljuta na brod, našla sam tamo neku bluzu, on kaže, ma to je za čišćenje, kaže, stroja, nije to nikakva ženska dolazila. Tako smo se prepirali od nekoj bluzi koja je bila bez veze. Pa ja bi ne bi mi bilo sve. Dobro, ja ne kažem da će on poći, na primjer, da se provede to, ali uopšte neću da misli o tome. Pa da vam kažem, nećemo mu zamjeriti. Da vam kažem, iako su pričali ti pomorci ovaki onaki, imala sam prilike stvarno da se uvjerim da to nije tako. Pa da govorim. Jer to su sve ozbiljni ljudi, oženjeni, jest mladići, idu to je normalno da idu, ali ovi oženjeni ne. Iako malo pođuše, nije to ništa veliko. To se više priča i možda čak neki se i fale više nego što jest. Pa dobro. Sigurno. Daleko više nego žene. Fiziološke funkcije trebalo je svršavati i održavati kondicije, kako bi rekao donekle. Njima bi svako to i oprostio. Međutim, da se to desi nama, to bi bila strašna tragedija. Inače, mislim, muževi, a još crnogorci posebno, strašno gledaju na takove stvari. On je na mene bio, ali ja nisam kriva, jer tako. Znate kako, mi bismo pošli, a ko se pođe, jer ono izgledala, ja sam njegova čerka. I onda, Bog mi da je bilo kopirana. A njemu bi to odmah, znate kako, ne bilo milo. Pa hajdemo gore, pa dobro je, sad smo došli u kafanu, sad smo sjeli, pa zašto da, ma vidiš, oni ne diže oči s tebe, pa hajdemo, neću da te gledam. Onda pođemo opet na drugo mjesto, pa ista stvar, jer tako. Ona je bila jako lijepa djevojčica, znate, dražesna i uvjerena i zavolili smo se, znate. Pošto se tamo dugo tovari, znate, dugo se tovari drva, onda je malo se ljubav pojačala u tim godinama. I na koncu, da vam kažem, iskreno, ja sam bio donio odluku da ostanem s njom tamo, znate. Boga mi muž, da stalno ti stoji na brodu u onu kabinu, za mene ne bi bio muž.
Treba da pokaže svoju muškost, da bude muško. A ne da samo mi stoji on u kabinu, a 4 zida. Za mene to nije muž. To je za mene slabić. Stvarno, tu se čovjek bori s valovima, jer tako, i s morskom pučinom, što se kaže. I onda, naravno, ako nema hrabrosti, onda ne može ni da bude, jer tako, ne može da bude jedan čovjek koji je strašiv, koji je plašiv. On ne može da bude pomorac. Mašina se zvao jedan Ložač. Tako mu je bilo prezime. Jedna ljudeskara, visok, jak. Što je? Napio se, opio se, ima veliki kuhinski nož i hoće svi jedan na zakolje. Trči po brodu, oni ljudi pošli vani, nema mnogo njih na brodu. Ono malo što ima hoće da zakolje. Ne možete, Barba, zaklaće vas, nemojte, nemojte. A moj muž bo me onda bio mlad. Ma što zaklat, ma što, stoj ti tu, stoj ti, meni kaže sa ovim Ložačem, vi stojite dole. Ide on gore. Penja se niz onu skalicu, dođe gore. A ja strepim dole, ja govorim, što će sada biti? I on progovori, što je mašina, da te vidim, gdje si? Što je to s tobom, mašina? A on prepoznao mu glas, znate, onako malo se razbistrio. U onom pijanstvu. Jo, Barba, se počeo tepat, počeo ga vatat za ruke, ljubit, neću. Za pomorca treba hrabar čovjek, važan čovjek, snalažljiv čovjek, sve što treba, je tako? Kad bi se ukrcao val na pramac i prešao broj 1 i broj 2, mi smo uvijek očekivali hoće li se opet dignut pramac. On je baš ispod vode, pa brod bi ovako kao neka životinja istresao ono more sa palube i digo bi se. To je neprestano bilo 3 dana i 3 noći. Ipak mislim da je najteže kad padne noć, kad dijete već ide na spavanje, kad se ostane sam, kad se nema s kim popričati. Evo, na primjer, sad će sezona, ljeto je. Sad čuje se muzika, izlazi se vanka, gledamo mladića, djevojku, muževe, žene sa djecom šetaju, izlaze. To mi pada vrlo teško, pošto kad izađem ili sam sa prijateljicom ili sa sestrom, nekako ne mogu poći nekako ispred hotela ili negdje da sjednem jer svi zamjeraju, reće, eno pošla je sjedi, a muž joj nije tu, muž joj se topi. Evo ja i moja komšinica cijelo prošlo ljeto na balkon smo proveli. Cijelo prošlo ljeto. Ne smije se žena ni pozdraviti s nikim, ni nasmijat, ni našalit, ni poći negdje. Pogotovo navečer, poslije 7 sati, Bože sačuvaj. Možete mi vjerovati da nikad u životu nisam čekala Novu godinu, nigdje. Pa znate kako, mlade smo mi, ipak noga za igra. Pošlo bi se, ne znam, bar u mislima se pođe tamo, ipak sjetiš se da trebaš ostati kod kuće, da je dijete, da si se obavezala, da ga čekaš. Mislim, tu je blizu taj fjord, gdje se svira svako večer i ljeti, do kasno u noć, čuje se muzika i sve, ali ipak ostaje se kod kuće. Mi se osjećamo više slobodni i to, ali ipak, znate, kad žena sama ide ulicom, dobacuje ovako ponekad koje ne poznaje i sve. I da se teško, vrlo se teško osjeća kad nema oslonca, kad ne može, jer svaki ima pravo. Pa, tako nekad u san možda eto dođe mi sve ti trenuci koje bi ja htjela da su. Mislim, ta sreća u troje, da smo svi zajedno, ipak to je bio samo san, pa kratko traje i poslije kad se probudiš vidiš da opet si sam, prazan krevet, dijete u kolijevci, opet isto svaki dan. Vidim prijateljicama muževi te poklone, cvijeće, ono ovo. Ja sam znala da mene nema poklona, već sam se bila pomirila, ni cvijeća, ni ništa, kad poslije podne dolazi mi brat s broda, isto iznenada, jer mi brat plovi. I
isto dolazi iz Rumunije i donese mi boket velikih crvenih karanfila. Kaže, to ti od muža. To me toliko obradovalo. Ali zalud je to sve. Kad žena nema domaćina, nema da vam to reče. Mi u stvari smo osamljeni i nemamo niđe nikoga. Eto. Teško. Puno teško. Pjevajmo zvijezdi što peraškom žalu na otoku malu sjaj svoj darova. Zdravo kraljice Bokeškog mora, rujna si zora, naše vjere štit. Ona je čekala vjerno svoga zaručnika i za vrijeme svojih 3 godine dana ona je izradila razne nijance ovih divnih cvjetova, ruža i drugih. Pokazala je u njoj sva svoj osjećaj ljubavi i vjernosti. Ona je u zahvalu kao svoj zavjet poklonila crkvi na Prčanju ovu stolu. Sve naše teške boli ne skupi tvoje krilo, gle tu se more slilo, o suza čemerni. Zdravo kraljice Bokeškog mora, rujna si zora, naše vjere štit. A što mi je bilo teško, mi je bilo najgore 69. kad je otišao u Perzijski zaljev tamo u Indije. To je bilo teško, ja toliko mjeseci nisam primala poštu, po 2-3 mjeseca, nema ništa. Nisam bila navikla na to. I što se desilo? Moj muž javlja, kaže, ništa nemam novosti od vas. Kako to da mi ništa niste u Noversu javili? Ja kažem, Vijeko, jesi ti tati poslao pismo? Tu je bilo uopšte sve opštirno, kako bi ga utišalo i što duže je zadržalo na more, da bude miran. A Vijeko meni kaže, a mama, ja sam zaboravio, evo ti ga tu ispod one tegle sam ga zabio. Ona je tako divna pisma slala, pa golub naslikan sa nosi pismo u kljunu i ovako. Iščekujete pismo, kad recimo jedna dobije pismo, druga ne dobije, tu počnete odmah da se nervirate, da plačete i... Jer te linije su, ima 2-3 linije koje su jako ružne. Evo sad, što je bilo moj muž na nju, Južna Amerika, Japan. Ti brodovi uopšte u Europu nisu dolazili. On je tu proveo 8 mjeseca, on se ne bi sigurno iskrcao, a se nije razbolio. Nekako uskrsla mi ideja da se pobegnem sa broda, znate, pakovao sam kufer, baul, veliki baul robe i sve i to, znate, pa smo se dogovorili da ona dođe sa čamcem, jer mi smo na sidro tovarili. I bilo je sve spremno za bijeg, znate, da ostane gore u Finsku, znači. Tako mi Boga, znate, Dorko je kazao, neko je vidio kufer i otkrili su mi, znate. Onda su me pazili, čini mi se, ne sjećam se dobro kad je to bilo, ima više od 50 godina skoro, onako, eto, malo manje 49. Čini mi se da su mi zatvorili u kabinu dok je brod uplovio, znate. Tako poslije nekoliko godina već, kad je to bilo, mislim da sam vidio jedan autobus iz Finske preko Kotora i da je ona bila autobus. Učinje mi se sa strane da je bila, ali nisu stali. Možda bismo se bili sreli, znate. Ovo mi je sve što sam htjela. Ovo mi je mantele do zemlje, vatirane, lijepe sa pelicom, čak glava od kunice tu je bila. Onda mi je donio cijelu onu kašetu zlata od zlatara, postavio je tamo depo, jeli, i donio je da biram što hoću. Ja onako skromno izabrala jedan broš
izabrala jednu narukvicu, izabrala 2 prstena, izabrala minjuše i tako. A sad se kajem što nisam ono sve uzela, sad imala. On je uživao u tome da ja budem prva. Eto, to je uživao u tome. A meni je isto bilo milo, jeli, da se nosim kako dama. Jeli. Meni je bilo drago, znate, ugled i poštovanje i to sve. I meni je bilo drago i ja sam prižrtvovala možda i moju mladost, opet zbog toga, da vam pravo rečem. Sve naše teške boli, ne skupi tvoje krilo, gle tu se more slilo, o suza čemerni. Kad se jedan put vratio sa mora, bio je blijed. Tako ja kao svaka žena pomorca, svega sam pomislila. Da se raskalašio, da je lumpovao. Ko zna što sam pomislila sve u tom trenutku kad sam ga vidjela tako slabo. Ja sam sva bila sretna da je došao kući, pa kako go bilo. Ja sam tako zaželjela da malo prošetam s njime. On je rekao, pođi ti sa malom da prošetaš do sestre, a ja ću da legnem. I doktor Šutilović i ovi drugi doktori, oni su ga htjeli zadržati u bolnicu i rekli su mu, kapetane, ostanite da se liječite. On nije htio nego doma. Dali smo svu mogućnost da se liječi, mislim, tako, ali zalud. Svaki dan je linjao, samo je čutao i trpio i kao spavao i preko noći ja sam to doživjela. Poslije 21 godine braka umro mi je na rukama na balkon, nenadno.